Poisunin kanrul pazonal malsom mar YouTubers about daily in zomin dama picnic ding kan fe ding ane. About daily in zomin poisunin dama picnic kan fe. Lama so marana vaisun hi kabat day hi dama picnic spot hideout paka kan mangdingana tuhin hi tu cha lain sung me kan ni hi tu cha ningan ta vaisuna dingin tu chun kan me ding tu uisa ani dingana kei hi nga kui hi kan ni ge me ma kum sinthona len kum ni vel cafe tanolen vaisunin kapur len nga kui kata karul hai ka maksan wong ding mi mani zat chu recording chalai hai an nei len recording to ding tam lem hi nakin long dingana ing pogom ni sin la nga la oi phot ka de Kong sin kay phong kon lang. Lang valal malsom about day na tuwin naman. Kan test le kan lang beno ding mo kay sai test lai ko min lang tete lang Kan lang beno ding mo kay. Alumno ta ka. Sai. but they san ne ke uisa Neke. Aku kay le bek mang kop tela Aku kay bay video lang to ka. Ay la tong man no ne an thak talwa. test no Bai chu ni. Lang val zonal malsom mar. About day ni kum han kan lo lo ma. Ane ka puin lo mai ti wati lein. Kuga dama kanang fe a. Aku kay. Uisa kan sunga. Bay kuk kan yo kay bay sun. Hi wa hai. Bay kuk kan yo bay sun. Lang valal thang lian le. Asung tu ay so kanin chay man no. Ki wa ki. Ki zen. Alum lain kan bok dam kan kita ni bay sun. Puram thar lom le ani in roi na in thai lo song lo. Bay kumi pijen huma bay.